imikorere n'imikoranire y'umushinga wa Pi Network n'abapayona. Inkuru nziza, inkuru ikwiriye abapayona, inkuru abantu benshi cyane bari bategereje mu mushinga wa Pi Network. Igiciro cya GCV twategereje turi benshi, ndababwiza ukuri ngiki cyahageze, aho ibihugu bitandukanye byatangiye gukoresha igiciro cya GCV. Narabwiye rero bapayoners ko umuntu wese azaramba muri uyu mushinga wa Pi Network atazawugiriramo imyaka, ahubwo azawugiramo imigisha. Aha rero mbazaniye liste y'ibihugu bitandukanye birimo bikoresha igiciro cya GCV, aho tuzi neza igiciro cya GCV ko kingana n'amadolari 314,159 by'amadolari. Aha rero hari ibihugu byatangiye gukoresha iki giciro nko kuhanahana cyangwa kugurana ibicuruzwa. Reka rero mbahe ikaze mu kiganiro kirambuye, aho mbanza kubaha ikaze aho muherereye hose, mbabwira ngo nikaze kuri P Mining TV, umuyoboro udahwema kubagezaho ibiganiro bitandukanye bya Pi Network. Hanyuma rero mwebwe bashyashya mbahaye ikaze mbabwira ngo kugira ngo wiyunge ku muryango wa P Mining TV nuko ukanda subscribe, hanyuma ukanda no kunzogera, hanyuma ikiganiro cyose kinyuze kuri P Mining TV kizakikugeraho. Nawe rero maze ukanda subscribe, jya ukanda like, sharing, maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibihugu birimo bikoresha igiciro cya GCV cy'agaciro ka Pi Network. Ibihugu rero birimo birakoresha igiciro cya GCV binahahirana. Dore rero urutonde rw'ibihugu birimo bikoresha igiciro cya GCV. Igihugu cya mbere kirimo gikoresha igiciro cya GCV turagisangamo Ubushinwa. Ubushinwa ni igihugu kirimo gikoresha neza kino giciro cya GCV. Umva uko barimo bagikoresha: kugura imodoka mu buryo bwose hakoreshejwe GCV. Hari ikigo rero bita Baidu Auto Chingsha kirimo gicuruza imodoka ukishyura igiciro cya GCV. Murumva rero ni amakuru meza cyane. Abantu mwese mwagera mu Bushinwa muratumiwe, mugende mwigurire imodoka ku giciro cya GCV. Murumva rero abantu mwamaze kugeza Pi zanyu muri wallet, ntihagire n'umwe ucikanwa natumize imodoka mu Bushinwa. Igihugu cya kabiri ni igihugu cya Vietnam. Ese muri Vietnam ho barimo bagurisha ku giciro cya GCV gute? Muri Vietnam harimo kwishyurwa muri cafe cyangwa Queen Gia Coffee hakoreshejwe igiciro cya Pi. Vietnam rero ho uko bimeze, muri Vietnam batangiriye ku giciro gitoya, kubera yuko hano bino bikorwa birimo birakorerwa mw'imbere mu gihugu, ntabwo biraba official ngo wenda tujye ku mabake, tujye wenda ahantu hatandukanye ngo tube twakoresha kino giciro. Hano ni ku bantu babiri bumvikanye, hanyuma bagahanahahirana. Urugero nk'uko wafata agace runaka kose ugasanga karimo karakoresha ibifaranga, aho ushobora kujya muri butike ugahaha, ukajya muri kantine ukarya, ukajya he ukarya. Muri Vietnam niko bimeze. Ikindi gihugu rero kirimo gikoresha GCV ni Korea y'Epfo. Muri Korea y'Epfo ho bimeze gute? Muri Korea y'Epfo kwishyura igiciro cya 50% mu mavuriro hakoreshejwe Pi. Murumva rero n'andi makuru meza cyane. Muri Korea y'Epfo ho murumva aho byamaze no gutera intambwe, nimba byarageze no mu mavuriro, aho ugenda ukishyura 50% bya Pi. Urumva nimba wenda uri bwishyure ibihumbi 5,000, 2,500 urabyishyura mu mapayi, hanyuma ibindi byishyure mu mafaranga y'amanyakoreya. Murumva rero nayo n'andi makuru meza cyane, ni ubundi buryo bwo kugira ngo dukomeze duteze imbere uyu mushinga wacu wa Pi Network. Ikindi gihugu kirimo gikoresha
igiciro cya GCV ni Thailand. Ese muri Thailand ho barimo barabigenza gute? Muri Thailand igikorwa cyo guhaha hakoreshejwe Picoin mu buryo bwa community peer to peer. Okay, murumva hano rero naho muri Thailand harimo harakoreshwa iki giciro cya GCV, aho barimo bahaha bakanahahirana ariko bagakoresha buno buryo bwa peer to peer. Aho bagomba guhererekana amafaranga, umuntu akaguhereza igicuruzwa nawe ukamuhereza payi. Murumva rero ibihugu byinshi cyane birimo birakoresha payi, birimo birakoresha GCV. Okay, twakomeje. Ikindi gihugu ni igihugu cya India. Muri India hari ibikorwa aho barimo bakoresha Pi network. Kumva ukuntu naho batubwira muri India hari ibikorwa hamwe hari ibikorwa ibikorwa bya community. Ibi ni ibikorwa bya community ariko nta ngero zifatika zabonetse muri ihangana. Hari igihe amakuru ashakishwa ariko tukabura ingero, ariko bikagaragara yuko icyo gikorwa kimwe kihabera, ariko kubera yuko ari muri internal ntabwo biraba official kuryo amakuru yose wayakurura bakayabona, ariko muri India naho biragaragara yuko harimo hakorerwa iki giciro cyo kugurisha no kugura hakoreshejwe igiciro cya Pi network ku gaciro ka GCV. Okay, ahandi harimo hakoreshwa igiciro cya GCV ni muri USA, hano muri Florida. Murabizi yuko hano ho inkuru yaranavuzwe kenshi cyane, iramamara, abantu barayivuga, aho muri Florida hari igikorwa cyo kugenda ukigurira amacumbi, amazu wishyuye Pi coin. Umva ukuntu yo babivuzeho. Bavuze ngo muri Florida amaduka amwe muri Florida yatangiye kwakira Pi mu buryo bwa community. Murumva rero naho ni byiza cyane. Murari byiza cyane, murumva yuko uko byagenda kose Pi muyitege, iri imbere, iratinda ariko iraza. Okay, ikindi gihugu cyane ari nacyo cya nyuma ni muri Indonesia. Muri Indonesia hari amakuru avuga ko GCV ifite imbaraga ariko nta ngero zigaragara cyane. Okay, murumva rero hari aho tushobora kugera tugashaka amakuru ntaboneke neza, ariko bakatwereka yuko iki gikorwa kimwe kihabera, ariko ntitubashe kubona example. Mu gihe rero tuzatwakomeje kugenda tushakisha tukabona andi makuru arenze ko tuba twazanye, ntituzahwema kuyabahereza. Igihari cyo nuko ibikorwa kandi nawe ukazirikana yuko Pi ari inzira y'iterambere, nk'uko wabizirikanye ko ushobora kuyimayininga kandi kazagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndatekereza rero muri summary ko iyi nkuru nta gushidikanya ko Pi ishobora kuzahindura amateka. Niyo mpamvu rero muri make nabwira abapayona muri rusange ko abibwira yuko GCV idahari abo baribeshye, kandi abemera babonye uzashiduka ari uko ibinyoni bikugwiriye. Hanyuma umva ukuntu natubwiye muri make, nibyo GCV ikoreshwa mu bihugu byinshi, cyane cyane mu bihugu bya Aziya. Tekereza nimba mu bihugu bya Aziya, bino bihugu bikomeye birimo bikoresha neza ifaranga rya Pi network, we munyafurika wo mu Rwanda, mu Burundi, ukaba urimo ufata Pi ukayihindura scam. Up to you. Okay, umva rero ibihugu byo muri Aziya baduhaye muri summary. Batubwiye yuko harimo Ubushinwa, Vietnam, Korea ndetse na Thailand no mu Indian, ndetse no muri Amerika muri Florida. Icyakora ibikorwa biracyari mu rwego rw'abakunzi ba Pi network muri community. Twakomeje tubabwira ngo ni muri internal hagati y'abapayona n'abandi niho iki gikorwa kimwe kibera. Ariko noneho bavuga yuko hari n'amabake yiteguye kwakira iki giciro cya GCV nko gukoresha Pi
ubika unabikura. Ni ibikorwa rero twavuga ngo ni igikorwa cyo mu rwego rwo hejuru, ni igikorwa cy'iterambere, ni igikorwa navuga ngo kibereye umupayona wese wamenye Pi Network. Niyo mpamvu kuzirikana Pi ntuzahweme, kuko niyo yonyine yatuma umenya igiciro cy'izi mayininga umunsi ku munsi. Yes, ndabashimiye rero, reka mbasezere kandi mbabwira ngo twese tubane mu biganiro bitandukanye bya buri munsi. Bye bye.